Znam kome treba da se obratim. Upoznajte sada Janka Kovača. On živi okružen raznim životinjama. Pre svega goste kod njega dočekuje ogromna nemačka doga Asa. Evo kakav je pas. Beba. On nije svestan svojih dimenzija. Ima šapu broja moje cipele. A i malo voli da maltretira, ali to je za njega igra. Asam! Kod Kovača sve životinje su nekako predimenzionirane. Zečevi rase nemački šarac teški po 8 kg. Kokoške kitnjastih nogu brame teški do 5 kg. I naravno tu su svinje teške preko 200 kg. Tu su još divlji fazani, australijske grlice. Volim to životinje, to me opušta. I volim životinje. Ima dosta posla oko toga, ali ja to volim, pa to je za mene opuštanje. Zanimljiv vrt ima Janko, ali ja sam došao zbog kulena. A kulen pravim, pa ja mislim tu 20 godina sigurno. Prelazim odmah na stvar. U kući je poseban deo sa stolom dugačkim 3,5 metra. I sad je već spremno, meso je samleveno i čeka. Uočavam razliku. Kod Slovaka nema klasifikacije mesa. Znači, cijela svinja je tranžirana, samlevena i već je na stolu. 135 kg mesa. Ovdje je sve. Sve komplet. I sad se zavrću polako rukavi. Rukavi, dodaju se začini koji sad ćemo redom. Prvo se dodaje beli luk, samleven, individualno dodaju nekih 0,3%. Beli luk ovaj što se kupuje u Kini ili imate neki vaš? Domaći. Domaći, iskručuje ovdje što se sadi iz naše bašte, ljudi što sade. Drugi začin, kim. Opet domaći proizvod iz dvorišta, otprilike 500 grama na 135 kg mesa. Ali otkud kim? Ostali proizvođači kulena kim ne upotrebljavaju. I to je sada veoma bitna razlika. Pa kim je dobar da za želudac i ima taj šmek. Kim se lagano rasipa tako da ujednačeno pokriva sve površine samlevenog mesa. Najbolje kad se stavlja, onda se trlja preko ruku, evo da se trlja. Još će dobiti bolju aromu. Treći začin je so. Kao i ostali majstori kulena, dodaje se od 1,5 do 2%. To je najbolje. I na kraju posljednji začin, ali najvažniji, paprika. Ovo je paprika iz moje bašte, prava, ljuta, petrovačka i ovdje ćemo staviti 2,8 samo ljute paprike, čisto ljuta paprika. Da, dobro ste čuli. 2 kg i 800 g paprike na 100 kg mesa. Što znači da Slovaci iz Petrovca u Bačkoj stavljaju najviše paprike od svih koji prave kulen. Ali da se ne zaboravi da je ovo paprika koju Slovaci sami proizvode baš u Petrovcu. Sada ide mešanje najstarijom metodom, a to je golim rukama. Najprije se ovako prstima, da malo ta paprika i sve te začine uđe u dole, gdje je meso, ispod. Tu nema žurbe, tu se polako ovo radi, da se dobro izmeša. Ovdje pričamo o kulenu koji se zaštitio kao petrovački kulen. Da, petrovački kulen je zaštićen, ima svoj brend, zato što ima razlike. Mi smo ovdje Slovaci, a Slovaka u Vojvodini i u Srbiji ima dosta. Matična zemlja nam je Slovačka, se zna, ali isključivo ovo je petrovački kulen. Koji se razlikuje od ostalih? Da, koji se razlikuje od ostalih. Da, Petrovčani kao osnovno jelo na trpezi imaju samo kulen. I zna se da za jedan obrok ode ceo jedan kulen. Pazite, kod svih ostalih proizvođača kulen se jede tek 2 ili 3 pačeta kao predjelo ili kao meze. U Petrovcu to je porodično glavno jelo. Koliko jedu odrasli, toliko i deca. Svi mi samo klobasu. Ja. Mešanje je završeno. A kako se to zna? Na 2 načina. Prvo, ruke treba da ostanu čiste, znači da meso ne lepi. Boja, mislim, fantastična. Lepa, crvena. I drugi način, još konkretniji, uzme se grumen mesa i bukvalno zalepi za plafon. A ako grumen ostane na plafonu, dobro je izmešano. Ako ne, treba još mešati. Grumenevo ostaje na plafonu do sljedeće sezone. Sada se dobro izmešano meso stavlja u crevu. Ovdje opet postoji bitna razlika. Slovaci pune u debelo, a svi ostali u slepo svinjsko crevo. Za Slovake ovo je kulen, a kada se napuni slepo crevo, to se zove dorka. Se za ove kaže, za ovaj kulen petrovački naš da treba 100 dana da sazri, znači dobrih 3 mjeseca, a i zavisi kako je vreme na polju, a ovo mu treba sigurno 6 mjeseci. I sada ono glavno, degustacija.
Na jednom stolu, jedan do drugoga, poređano je 4 kulena od 4 različita majstora. Sve zajedno jako dobro izgledaju s polja. Ipak je ovo priča o tradiciji i dobro je da oni takvi budu, ali ćemo